6.9 News. Yamete for nyina ha ene awia mamu nyina kwaba e de ba DL 106.9 FM so a wopremu ato awia yi ensama hodo ayensa asoso no ebrasom ese yede esom Ghana fo nyina ese agemensam woprem to bre ekasebo awia yi ensama hodo ayede enam no yakuruchire ade ato yententa kase no eso a wo betimi agebre ne adade na won so wakenkan bi ewo ho eye DLFM.online.com sadan so ana yen social media handles eye de se kasebo no enam ho ene se oko Instagram, YouTube, ana Facebook, Twitter kasebo no enam ho so wo betimi etiebie sadan so ana sa wo press ewo tuning app no so a eye DL 106.9 FM ehon so na awia yi ensam no won so watimi etiebi pa ye bedwo adwenkyere wo message ni nyina ewa bra wo search yen ewo Facebook no eso DL 106.9 ene awia yi ewo Facebook no so na wo so yakenkan wadwempo no edi amaw awia yi ensama wo do ayede enam no de bedi mu akwoti bi se kasebo no ene se awehusam a efra santemantamo eba ene yakentenkro no etirem se police ni a wati moto so wo san abranti a wono so etwi moto ameyi atire no wo mu mienu nyina de akwura ka biase a police ni ne de wato ayanom ewonsedo emunsem kasebo yi wo bete yebebo edi awura esunafo north mensinim na kopie ho no a won ma mo ye wood workers for me kire mo de mo kwa akwayem edi nua edi omdwuma ekire mu a amanfo binom eni tumi krata gbawura mpotem ho no a eha odwuma de omudie pa ne senti ombetu omo ho agumontene so na omaye dede pa yebefiri esunafo a na yeba Enquires dwolo mena wo ekasai PBC workers enso kirem se wo ma yedwuma nanso aketua mai eno tisampanfo antua sesika na ma wo mo a ene demonstration pa wo mo de behia mpanfo ewo dwolo eno so munsem kaseboy wo bete Chancellor Edmara University of Cape Coast wakasa akyeremu a tese oman Ghana nsɛmtwerɛfoɔ ma yanka ya no mfantum da ya mamoden sɛ kabam ka bia membo ye no oman Ghana mu no yebetimi aba ho ban sadan so ana wapani pa wono ana wo ye co-chair ede Emma Ghana Extractive Industry Transparency Initiative ne din ede Dr. Steve Mantiao wode atu da kyerem sɛ adwuma a eye Volta River Authority for adwuma no sese amanyofo epese omudi mu animonyam eno nso munsam de ntia papa ne kansa no wo bete kofale bai edemani eye new force movement mechen na kwa mebedi akon wakasa akyerema abatwa homa yisi aya yisi fo abiedi ato hano mo no Ghana fo nyina antumi kwaram kwatwere wondin sebe ye betimi aboa na abatwa ebei wonom atumi atubi yebebo ade awram ewo saglami affordable housing mene wo kasa mpanfo de atudwa kyerem se aban no wo bebie nkrata bia to honom se wo a wo ye ankrankre na wo sika na wo pesa wo boa na saglami affordable housing yesi wie no fa wo ho na fa odim so ebra eno so eka ho awia yi ensem no yede ebesom Ghana fo nyina se agemensam wo prem to bre ekasebo yedi free enkra pumpure mantamo dutan kesia yase ewo new DL wo hanisia ekiripo enkro so a yetwa ye ho a yetise konkonta eda enkrumankwan mu ene Ghana fana ba bia kasebo no moti enka mantama akomako edunsia kasebo no enam so a yententa kase no eso chairman wontumi wo say it is agglomerating and conglomerating ewo hono mo a ene the Republic of Omofia kasebo no so wo betie bi wo bra wo mo log on eko eye www.dlfmonline.com ensam no da ho sadan so ana Facebook no so ye beje o message o comment and o contributions ni nyina ewo hono mo a ebre no so a na won so wo de abane akenkan ede amawo awiai ensam a ye de enam no yemfa eho aseda ema adwumako yi World Ghana esi enkankyere Ghana fo nyina ese dwumadie bi a wodie no a wobehia eye exquisite collections of souvenirs say bia eye outdoor anase indoor event de wobehia eye World Ghana ewase ehorom na omudura se eba eye customized pen eye keychains mags diaries and afens notepads ya yenkwagina anebua wobehu adwumako yi ewo nkran ha wonom ewo kokomlemle warban ATTC dano fra 10244 622 494
Ebusia wonom ene adwumako a ene awia yi wabo ya dontre se akenkanfo mienu yensi peteprem na yensi prem na yenkenkan asem no ema Ghanafo nyina se agemensem wo prem to bre ekase bo edia mejeso eye Grand Stakatia mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy ebusia yesin kodwan ye de ye yakenkanfo na wosunubu sasa daachi bia no wunyini a adwuma bai ana wonso wobeye. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal and I like it. That's very specific too. Nice. That's when you're ready, my baby. No, Huh? no, No. You miss that's right. DL News. Miema etiefo ene ahwefo akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo na se amawo a ye de awerehosam ana ehye ewo Asante Mantemu. Mene wo ekasai police ni a ne din enya metodwa. Wato yanom ewo nse de wabra akwanhia. Wono ankasa ede ne ho akowura kase a. Mene wo kasai wato yanom ewo nse do ewo Kentinkro no ewo ofori kurom. Mense no emu ewo Asante Mantemu. Na wono mo a wo mo hunu bi ekirem se akwanhia no esi enra ni nyina no ene se police ni woti moto so eye police moto a kire se wo ye patrol se wo ye dan yo na eno na wo mu kirem a wo bra apolisifo no eye adwuma no de wo mo ho ya ne se police ni wono so atu moto a kire se emirika tente bi maada ene wasini usembot wo chesi okada rider bone ben pa na okada rider wo ye eno de nya metodwa na mmom wobra wo chesi police ne no ebusua wo ba Facebook no so a wo betima hunu video no eda so a won so bra na behwe bi pa na ebusua said the video no esi etie no aye no videos and pictures of Inogan we no aya bra na police ne no na wo chesi eye motor rider no ewo Kentinkro no boni a eye okada rider no wadie anu ntina police ne chesi no de enya emetodwa na mmom no wo kirem se wabra chesa police fo no eye wo madwuma no de omu ya ne sesa police ni watu moto na kire se mirika ene ba se wadi agu motor rider so anie na wabra woduru Kentinkro no kwantempo no so no sa bra so na trailer bi a ya pakie esi kwan nchen sesa trailer no asaye sa ensaye eno de nya metodwa na esa na mirika tanta na police no wode na wo chesi motor rider nti ene wabra na ni boss na kire se woduru ho awie wo ya hohe anyeyi ana kire se wodi wura ka na se a amunum ho no mo police no ye bono a ne tirimu amen ani adwe ne nyina no ne nyina apie atu agumantre so a amunum ho a wato ya nom ewo ensedo saa bre no motorada ne ye chesi no wono so de ne ka no ekowura ase saa nanso wono de me ne wokasa wote ase a saa bre woda ayare mpa so a woja ayasa na emom police ne de amunum ho no mo a ana wo fa mu eto ya nom ewo ensedo na busuan ba Facebook no so a ene ka no the registration number no ene GM ana chese de aka so to so a ana motorada no so me no kasa woda mpakaya na video no baako ya no black and white and I think some betima hwe kakra ya bo ho mo de se de no so ebeto so na motimi ahwe and ntemu a mo hwe video no police ni moto no de eno na ehye ka anase no ena eye motorada no okada no wono so me de ana eda enche no ana police na wawo no ni mfoni ana mo hwe yi wabra wote asem ni mfoni ana da so yi na embom no ade property nam so a sa police ni tu motor na wo chesi motorada na de enya metodwa ana sa wo hwe police motor no a GP 95 kofi safa video ni bra mo police number ne biem wadaroma safa motor video ni bra biem ya hwese ebebo motor no number na mo so motimi ahwe bie na mo so ho se de emunsam no esi etie na oba Facebook no so ayade a awehuye pa GP 6711 Ghana police GP 6711 eno police motor no ne number eno no ana trailer no so aka no kowrase no me pacha oba Facebook no so eno so da so
na wo mo a ejina ho no mo a omuhu sa awehosam no bystanders no wo mo any DL amane bofo edi nkomo na wo mo kirechire mu ene se dedede nsi koso wo bra kwanhia ne siye no mo ma yentie kakra awurade abai timo yinyira na apie na mi abai oye de no o chesiwe police no chesiwe okuno wakuru so aka o wo chesi pasa ni moto abamo do be chesi pasa o to pasa ni do be chesi pasa o to pasa ni do bia awurade abai timo yinyira na apie abai oye de no o chesiwe police no chesiwe okuno de no o chesiwe police no chesiwe okuno so aka o wo chesi pasa ni moto abamo do be chesi pasa o to pasa ni do be chesi pasa o to pasa ni do bia awurade abai timo yinyira na apie na mi abai oye de no o chesiwe police no chesiwe okuno wakuru so aka o wo chesi pasa ni moto abamo do be chesi pasa o to pasa ni do be chesi pasa o to pasa ni do bia enti abusuamutie dede no akoso ho no a wankasafo ni behwe bi e wo Facebook no so DL 106.9 na ka no a mepachawo eye trailer no ana apakisi ho a moto ni mienu police ne de akwahase ama wo mawuo no anase police ni na wuo no ka no so registration number GN 445-13 GN 445-13 and also at Facebook no so akire se aya awrahosem pa wo kentin kro no a emunsam eno no Kwadwo Okon ensem bi se no aya na yempese yebete ohu enipa no yenima de cropot ya wo ye de nanso ma na yetimu no eposifo ne nimumra ne bi so what ya se omunimumra no mponye se bi omunimumra no se obi di ka anase wa yafumuso bi ne odwane a ne dwane a wodwane no odwane ma ne tra so a wo no as an officer no wonnim se anye se wo kobro dalimit no ene yenim offense kora nipa ne ye ya ma ne burusu nti a twintwine atwan wotumi atata ne sa akopem so ono wankasa etumi agye ne krade afiri ne nsem ha adwen pa nti abesre so obi yafumuso obi kura na se obechesi na kokun hu de anyamianim ne kura ne na se pama opam na so faso opa ne de wo hin ensre asemu wo kan yensre na obesre ne say so faso opa ne de say police ne wokoto police forms sure ana meboa okotoye ana ye enlistment ana wo famu ana wo pass ye ne de fa training mu meboa ana na yama ne visibility moto nya sanity police for ni nim say emra ne say wo chase even a criminal na or to a specific speed police ni sign because one yemfa ne say nanka ka bia mpaki si ho a wodi ko wurase esan say motor rider no wo chase no ana wo to excessive speed se be ya won to no nti no se de be ya wo meche no bia mu nyina na okọ nti sa bre no emrika wo ko nyina no woni motor rider no nyina no you the police officer and the suspect no mo nyina no ma violated the road safety laws because emrika na mo ko no modify road safety and until wo police ni se obi kura cross one ka de bebo na kuno sanete kuno suspect no so se obi cross na ono so bebo na kuno and until se wo chase criminal emfa ho ne boni a wadie se nipa no so wotika mu o se woti motor so se to a certain speed ya police ni sign way 2023 ebisi wo Malam Junction and also police pickup o chase taxi driver ewi akire na police pickup no wa chase driver na ma driver na kotwa afa nipa so Malam Junction ba efuto we yen country say yesrew wuku hu a ebia so waku win anamboa nanti ade akode de atete ne se motor radar ni dwane no odi a pekene motor no o wane number pick motor number pick number no ene ne car na keke na momfa nkwa ide amobeche no dan se obe pamo no saa kwaje wo kra free wa wonsem wo chase ni ya da braka wo chase ni Kwadwo
say be crank a watch in the crown yankasa sanity e be crank a watch in the crown 50 bin o kwaji 50 bin wa say jano asam na no no but say wako ho motor rather na wo chase ni ono wan hwe wu at instant enye police officer aba what can answer what time one ma unzo mana ya team na nkasa prosi for no ya do so sene wo mti nipa dodo ya say prosi for no kra hwe wo mo so no yenya na mo say kunkum hu say na say mo haye obi a toaso yan to akase abo no so na yan kopie mu ana wu nyine a obi aye police ni wu nyine a obenu amutuo mi ana ma musa o prosi adwuma ndie se de tie no enya de a metimi aye nti no oba ko emutuo na dey. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal, and I like it. That's very specific too. Nice. That's when you're a juma bay. No, I'm not too. Huh? I'm not too. Nabanwa. That's right. Ya beto ye say na nanu mo ho nyina be aye na wo ye oba kra unkwafu na ye mutuo sa na tie to aso ebebo menuane abafie to aso na anye ya to akase ebo no so ane ye kwa kopie mu ewo esunafo not eye mesinum ehonom ena wonom a omko akwayem edi enua ho dwumade metire eye wood workers wonom abere pa na wonom obedi akwan no na be mem ewo esunafo not eye district nem eno no ewo ahafo region honom na wonom kirem achase amanfo binom afa mrade ahye wonom ankasa nsem achase wonom no wonum eni tumi krata omudidi djuma ewa esnafo nof mensin ni mu achasa kwaye no wonum nim tutumi kra metumi akomo akotwa nua ewo potem ho nanso enua hodo achasa amanfo edi hu edjumadie eni adwade potem ho no mu a ebo ma wonum nya sika dugo mbotom dwete na mu wutumi tawo wonum nya bidi hwa wonum ma school no amanfo binom meche illegal chains operators no wonum agi akwan na bo wonum bo amageze amekasa edjumadie wonum di potem ho no mu no ehwa ya den pa de ma wonum a munsi nyina gudem etire mu a send mani me Ghana mpanifo ameka bia mfa ma wonom ema sa illegal manners operators na ntumi anasa illegal chains operators no wonum ntia enya sa akoti kwadwumadi a wonu twati ma no ama wonom nya bi ntwa na eba ha adwen ye pa wonum kasa na womtirem so okopie mo honom a ene kuto na adwuma soronko atumi boa ema mabu na hodo mo eyesu na fo mpotem honom no wonum atumi nya sika meboa wonom a mo so so atumi ehwe abusua no tise kwabasa manfo do fa akoti kwan mo bebu nua wakwaye mo no makoton ama ewa mera campaign e wa hono mo a efa mebunu babere eye apem na onum sumtumi nya sika no so mo ba sa ne de ya ne anya betimi abo akra na wono mo kire ma chese du pempenso obi a chese chenso operators ikura kwa adwuma na illegal eye chenso operators no akotwa wono ma no no maka kire mo so mo nsi free mo kanim esense na de na so enen eye yanso yeda yema mo ka me ne mo so mo nkwa akwaye nim na mo age hode aboso no penimpa ono oye general manager edema supremo wood processing company limited no ne din ade eye Mr Francis Asare wakasa kire ma dwumade we no eyade ha o dwumade a wodi wo ho pa ne senti watoto asere Ghana mpanifo nyina titiru ne aban ote abanwa so na dankwa akufu ado so womrem no meboa ana afrenso forestry commission so meboa se be betimi aboa na enua hodo ampanifo bi afa kwati kwan etwa ho no ma egu eye supremo wood processing company limited no wonum sia no kwan se be betimi aboa na omdwumadi a wodi no wonum asum etumi age wonum yenti ensem ahodo bi a Francis Asare emra one eye die kasebodi nkomo no se o kire ne nsemu efae ayo muguye se yanhia ye papa Francis anke nim de sablenka yesu gabe ye gina Francis ba ye menya sika to asase a metimi asiso dan bedeme ba ko school enye no anka about time for anke enya sika mfa ye hwe ma ye didie mu kra ba ye den ye ntade shem ka kro no so be doso ti asira ma ban fa ne nansi for ma ye na won hu ye mobo won hwa about time for egu a won tumu ma ya no aduane e mo ye sira ne ba illegal chains operators illegal timber operators de omo di tuo ne sika na e ndi se won no kra na wo ye concessionaire no kwa ukoduru ha omutimi ka cho se ene de yen ya ba enti wo so ko ma yen adwuma issue e ba ye no eboy hu pai ai brebi kwampo no o ma tututu wa ha ai scale night workers no we no this idea by say am fa na nso sa ban ambam am fa na nso a aba adwuma pai nipa bebe na hwe won adwuma de raw materials na ye adwuma na se nya raw materials fa nya adwuma de a na de aka se adwuma ba obetu na adwuma mu amoa ye ndi esese won mo ka bia ba mu ka bia yeyi no amra mu te de asem tu dwa no ahemfo na sorry MC on sorry critical coordinator regional minister mo nya mo en sorry enipa wote wonom kasa omo kasa womo ye workers womo ye adwuma awa supremo wood processing limited na wote sa wonom ede omo akosem E2DL kasa ebuanimu no na no achi ene ya ne openia ono no general manager ede ma supremo wood processing limited no
Edin command didi eya Mr. Francis Asare ono so o kire ni nsem se ye de to DL Kasebo enim kanga kra ya sha se na nipa kakra bi nanso ne nipa na dos nipa wa se dos oboa ama ye wa ha ye nyina yenso yensa akoya no nanso sansa se na papa ni nyaa na ye mu adwuma no ebino ma omo wo ekuro yi ene nkuro atwa ho ahia se omo ma papa no enko ne nsa ase mu nkonko ye adwuma wo mo a omo ni asase bia wa aban mu omo nto asase omo ni asase bia wa ha omo ka che ye yense ye yemfa ye gore tri papers ya kwaje sense ase ne ye de yemfa mra yensa mra ne enkonko kire ehie ye mu adwuma na de aka no mo de mu ko ye mu adwuma omo ye illegal operators company cars ko busha yetimi stop no ne asa ma workers ni nyina asa asan omo kuta tuo omo kuta ansekan asema omo ka ene se ye workers na ebom pem na omo ko bushi ho a omo beto omo akobo mu tuo ku omo ye de ye mpa tutu asem adwuma ye na ye baaye si ensa bekoya no ye frɛ police for ye afamu de ye frɛ district commander ye frɛ regional commander omo na omo be kasa it say de asem no etu atwa nanso omo se omo ma ye nye adwuma no ye sra ban no ye sra Ghana fo nyina se omo mo aye na sa akofo no ye nyi omo mfiri adwuma no ho ye nya kwanye adwuma anye sa adwuma wura se adwuma no afono no otum se Ghana betena na nipa bebrebe we nyina ye adwuma boye de a ye ntia na adwuma ne moye enipa wote ne ka so wakasai ne den ade Mr. Francis Asare ono na general manager Edema Supremo Wood Processing Limited a ewo esunafo no yanto awia pram chebre kasebo no eso ye fra no agemensem na wiai ensem wa ye de ba no wonsem wa na beje afise ebi mu odu pase chema wontumi che ya ene ye wose it is agglomerating and conglomerating I want tentakese no so a eye DLFM.online.com na oba Facebook no so a said e kasebo no esi adwedwa damu se keje madam awo bia kwada zip no enya asam kotwa Ghana for nso akambrofo ase captain with no armband and was say the best among the rest wofa ase mo kasebo no emu desa no manam mo captain ana apumasu Joseph wasi wotie kasebo no pa mia me nua panen no ye fa no jojo ana wasi wotie kasebo no ewo dwumam ewo kokompe na wasi jai DL kasebo edem ye biemu life akura se bibia hye ye de ye da nyame ase me wofa ase mamon Belinda wasi Lord have mercy ewurade wasi police ni wo no amase se nanumu ato wonom beto anesa nana ousu ana wasi wotie kasebo no life edi free Hassan ewo Texas US Montreal so ana wasi Ghana Police Service adan ana Derek Ayete wasi wa mayaha yada ase Linda Mensa wasi wotie kasebo no life edi free pong wasi Lord protect us nyankopon moye ho ban na de adro ne de alia ye nyai pa wo so wo do message ba ye bekenka ni nyina edi amawo ewo ye Facebook no so wo ba so so amadawroma na mwatimi a share page no na ma like se ne be ya daachi bia no ye saba live pe na mo so manya notification no ye nto akasebo no so na ye nkɔ yanim ye to akasebo no so akɔ yanim a ye nananom na ka to ho se wankɔ ahabayira wo wi atwa sada nso na sada wonsa ni enu nyina sha odamiri fa mu ajamfi wo beda woka enu nti krom ha yetie ade bachi ade besa emrante no maba wase atempenten kwa anie obi akwa akɔpa adwuma ye se na be anwumre wo beti manya aduane adie na nso make say adwumafo a wonom aye adwuma wo produce by company PBC wo mo bu ofosi atimota forest wo mo ekirem se adwuma na wo mo ye no wo mo ye ni ye pa na nso akatua no ye de ma wo mo no se bi ebru katie ni wa kutuwa bi se due ba mpaboa na mpokura no eseso anu wi ne to nkyɛn a akatua no ema enunti ene dai se mpanufo antie wo musu na wo makatua ya mfa ma wo mo de a ene na pa abobo nyum kowa ni kowa ye de obewo ni bewo wono mu kyerem se wo mbeti koja abo wo muti wo mabatwe wo mo nsa ene wo mukom na wono afa firiti wono na wuta na wo mabom ye nchede wo biada efrisa dwuma no ayaya no yakatua ma wo biada wo mu kyerem a na PBC no wo headquarters ewo dwawulu ewo ayawa so west wagon kropo mu wankran na ho ana wo maye wo madwen se wo mo kwakwati atua wo mo ekwatwi protest pa ne mpanufo ndi abɔ ni firi se wo mo yadwuma na nso akatua no emai wo bra wonom ani DL kasebo ADN komo no emu nsɛmnie yensanka yakatua ewo PBC produced by company
Yasaka Yaketua, Yatiwo, Yanime, Yani, Manu, Yenim, the Yedi, Penibia, so Yantim to school fees. Some of them grow for you or cross a say no, or the hospital because of Aketua and Maya. A boy, Yalebi Suewu, a pennyforson carrying Yenim de Acoso, Yan pennyforno, Etua, Swamukopesca, Umbeko Bebano, Sapine. It's ye who say, yes, Stafforo, and I dare be now, Penforno added that, and then Binimuso that damn pennyforno, but woman to me and country, and only number 1. Number 2, so Yania Gassa, Jessica Yatitia. Our BMC friend Provident Fund. There were 1 and 2. 2 no extra say. Afibia, Fiamia Sebiano, or say Yadia de Maya amateur. Now, almost the MIA. They say free almost 10 years back, you know, ever payment, no. Some maturity now, so you know. Nina, Yantia, Ubisa, Penibia, or say, on paper, and I made a yay, it's on paper. That's how some way Okogyeabour court at that came out, made me a catch a judge, say, Sassam on paper. There be 1 and 2 Nina, Yantia, and Usutina Yawaha. To my 4 Nkurasine Akwayamu Atenase aya adwuma akyekye BBC agina enam kokosha ye depots kokosha ye cars enwura fufu afa ho ties nyina tutututu depots nyina tutututu ajapade kasi ya BBC aya adwuma ade akora sa ajapade nyinara ehye na watrase beka tre BBC se BBC leaking basket entimi nya adwuma bia yagima no sasem no kai no onsa nachi no mna mepa ye chop sa wanka ne ye me pese mesre ye wura president Nana Akufo-Addo ye any Dr. Bawumia ewom se ye nananom achimfo se ye ntena ho emma ne nsai ye ntena ho emma ne nsai enti nanao ye power chew sorry waka na be boa PBC na mfa no ntuma famfra sa nipa atwa ahia nyina sa nipa we ye na ye de ye adwuma 2010 and 2012 ayeje crop 100 oti ase sa nipa we omo na je crop 100 enei ba bia company na duru no management no asesa ani ti na ma company nso aye dey asesa no so ye hwe afia it means a smuggle akoso ewo modest ni na esa say PBC and agreement say ka PBC adwuma nka sa kro se mi na no nka enkoso along our borders 106.9 Ewrade ye nyansa nteme nko ampa eno nti abusua eni amuti ye eye workers adwumafo a wonom eye adwuma ewo produce buying company na oba Facebook no so a he ko jan bo ayedin eyesi ana awoyu asore ne kwa ayedin papa firi se ko jan no anka awoyu sofo wode bepamasi ne nanse no boys na tia bo muti wo mo na nkokomu a kire se ye nchede wo biada wo mo nsem ne nyina no ene se empanifo mu betimi de se bio mo ma me mpoku adi agro na mo papa ntohwe mo ntimi nyi ntumo no mo ntafre ho da tweka yi emfa da na eno achi no ana kire se management ema produce buying company wo mo de atudwa na wo mo kirem se wo konfo kwa da nwom wo se chati munya din wo se munya abotre na daachi bia no sika ba ye betu amaka na wopani a wogina management na namu any DLFM eye yansam trofo di nkomo eye managing director eye kofu ewusu boaten ana wo kirem se wo mo ebomodi bia se wonom eye PBC fo no any Industrial and Commercial Workers Union of Ghana wo mo besi nkonya na o mahwe ensam no eho pemesibre Mada bibi kakra bi adi ama mahunu de ekoso ntimi soso no madame ho so ntimi soso no meni mpanimfo ene mu nyina ye beboa ye ho ano nya ye den nya ye adwumaden nya ese ye be ya ibenya sika ya tokoko BBC obi antimi mu no na hye mu bobi make ase ni a kire mo mampanyini ani ewo company mu papa wo boa no na obi so ka ka kire ne se ye de sika ne mamu na sa ade ne ma na office de na obeye enti government na Nana Akufo-Addo no de no die na nia bre papa se PBC die engu wona pen so enti ebusia eni ayeti ye eye managing director ede Emma produce buying company eye Kofi Owusu Boaten ana ode sansem we atudwa enti na Kwadwo se wo ha sanka workers no ahante atua no a anka sa secret we nyina nka ntimi mpi o da bi anka sa ka yente ho we kra ana we de nyame adom Omo akotwe aba ye yi secret na pie ye pie kra ye yi secret na pie ma ye hu de wo nti wan kan no kra me you secret na pie ayu ne wo secret wa ho me ka chan e dey secret me ka so ta ma ka kire me se oya man se adwuma wa ide nti one ne ile ni ja ye ni se ono wo kwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ne ile no da catch me you ma mo me ko tia wonder
Yantua Kasiabo no so na yakwa kopiemu ewo penimpa ne dindi se Sam Jonah ono no ya chancellor at my University of Cape Coast. Na papa wakasa akyeremu a omai Ghana ensamtwerefo nyina ma wani nku omai hu ye pa ne titiriu. Omai Ghana sumdwe ye nya no na Africa bom ka bia mamuo no. Ane kwan ahodo aban fa so di ne dwuma no yani nku hu ye pa ne ya ma ho ban. Sebe betumi aboa ma omai Ghana empuntuo mapa. Etumi aba ama omai Ghana mu. Okasa na otem so. Ehunye ye pasa omai Ghana msamtwerefo wo krom ha sei no. Wonu benya fa ahudie na matumi aboa mo moden. Omukom dwumadie so a obi entata wanom enye omu keke papa nsamtwerefo so eyiyi omaso mfa ma wonom na momu no. Empenifo nya wonom na mutumi mo homoden. Na wondi dwuma na nsa entumi mo na Ghana. Etumi efa no mapa emfamfra. Na ma pani kasa na wakyerem se hunya pasa du pempenso bi a. Omai wo mu nsamtwerefo akwa adwuma so ane ne. Asotro pa ebinimo gi omai Ghana mu no. Enya de aboa. Ese omana ya tim no eyekabma mekabia mamwo na yedidi dwuma wo mai mo. Ni santi nsamtwerefo so tumi boa. Ama niama biara atimi ahinta titru afa mamwo mu no. Otumi do masuko etumi koye de ba montene so. Yeyi sikitiri nyina de pie. Ema Ghana fo nyina hudi akwa ne yeba wo mai mu. Ni santi se kobasa wono mu ye adwuma na se. Abai tata wonom. Ene adwuma ko bi tata nsamtwerefo a. Etimi mo nsamtwerefo dwumade a wodie no. Wotumi nya kukudro entimi enda ndima bia eda sunu nyina di. Ema Ghana fo nyina hudi akwa ne yeba. Okasa na otem so nsamtwerefo wani ku adwuma wa ye ne hu ye pa se betumi aboa na Ghana. Kemeka bia mamwo no atimi atompa atimi akwa nanim na afia hobambo kese afa ho no atimi agya na so brane okasa na wakyere mu so ho pani bia ne dindi efremu amo a papa bo no homodi ye pa na o sesa anwumi kwade Ghana fo so yene ala ya na asase ni asase ne bo aden a na nanom bo amoden enya de to ho ma omai Ghana dia na yanso ya de ato aso na ntirema so atimi atimode ne santi na hu nya pa samtwerefo no yebetumi aboka memeka bia mamwo no ho ban na tetema na sei emabra omodi ya chia wonu mo ban so atumi benya ho emfaso pa okasa odensem onya de tudwa ema samtwerefo no wonu modi wonfrisia na etoso ade osonum ewa kapumprema tayi mu ena pani kire so eye pa na semtiti na da dwumade ne so no eye past present and office a future excellence in journalism na oka ho sam no otem so ya de babu apa ne sente no efim na kwabra samtwerefo mo ho modien wonya kukudro and office accountability tesa amammo ya yewo mu ne tesa mpanifo omutumi bu nkonta magana fo nyina hu se de amammo ne sibi ko wa magana mu se be betumi abo na namammo atimi ada ho fan magana fo nyina hu de akwa ne de ba e wa magana mu tesa trafo nyina mo na so mo adwumaden fa ma o magana na kamam ka be amammo ya yewo no yentumi emmo ho ban ne ntumi nya ne na so brane Sam Jonah say no tere ne semu de tesa trafo nim. All of us have to be concerned about some disturbing developments in our national discourse, part of which has been referred to by the president of the association. The perceived weaponization of state agencies against opponents, the creeping assault on the freedom of the press, the perceived lack of trust of the dispensation of justice, and the pathetic lack of accountability in the protection of the public purse. This is a time, ladies and gentlemen, for patriots to find their voices. This is a time to be fearless and courageous. We cannot and must not compromise on our defense of the national interest. As we approach the forthcoming elections, let your pens and your voices forge a narrative of peace, fairness, and democracy. The sad saga of Saul, the killing of innocent voters at Techiman, and the unprecedented electoral violence at Ayawaso remain a scar on our collective conscience. We must all resolve that these unfortunate chapters in our more recent history will never be repeated. You should endeavor to be the bridge over troubled waters, ensuring that every Ghanaian, irrespective of political allegiance, finds solace and strength in the truth. Any power ten kasa wakasai oya chancellor at the University of Cape Coast ne din ede Sam Jonah ena wote ne kan yanto awia pram to be kasa bo no so emfa emauna mame enkai messages libium pa na ebia saba me wo faase bi wose wo fe misiye wose ebiaba anam se kan dan kwada na ayi Gloria Lai ana wose DL News emu odesa no manam pia me wo faase wa ya de ana obi batompo wose good afternoon guys DLFM eja demu basa ana wono so wode abai wose kase bonu mu wode pam na ana justice odifrika so wose kase bonu edemu life ewo kaswa otamens ana wono so wode abai na yento akase bonu so
won so betim do message abrayan kasebe wo yaji obi adwenkyere tum Ghana no ya chechira saa ne ye no obi anfa na adwenkyere mra e wo Facebook no so e DL106.9 na yankenkan emfa emawo ya to aka sebe no so a wabra na NDC etia baanwa so ana kane mampane John Dramani Mahama wo ye president no ana wono mo ye nhyehyɛ bi ekofa a Mary Power Plant ebaye edi kosi takrade ne nyina no ene se eno ebetimi aboa ama kyerɛ sɛ ye nyina mahoden etime gyina na so pa sese bi oba sibre ni awam ene dendenden kama sɛ da be ya prefon na nketo betimi atwa na ebra aban no NDC amamuo no eba na wiye ema NPP ba ye 2016 na ye nimu da sese bi owuo baako ye yi ne nyu amienu nanso no Ameri no sese mampani Akufo-Addo ene na aban NPP fo kyerɛ sɛ Ameri no enye edia ede na emom se wo mo de tukumase one tema power plant dia ebeye de pa na say hey Amaru Akizi azibiambiam na kyerɛ sɛ mampani Akufo-Addo ne na aban wo de abo NDC fo na nkokom ama Ghana fo nyina na nkokom abia ene se Ameri power plant no ya sesa ne din ya tabiri ya maso ya pagya ede free takrade a ya de abepie mu ewo mepacha adweso kumase asante mantamo ene ne mpotamo na edie no ya sesa die no afri eye Ameri power plant ade abakumase one tema power plant ade uba ya na no na NDC amane ko ne kirem se adayi ya no ane se na amen eba ne sen ena ade yi ne din eye Ameri power plant Ghana fo nyina nim na edie no amokosesa no eno ebetimi aboa ama dumso no etwatwa na enti NDC amane kura kirem se ase eye kabo bi anaba we pese o sa abo Ghana fo firi se ade no e wotakrade se mode ba eye kumasi ankamfum so ne ho na emom se mo bese sadin na masa akoye commission for commissioner general na kwati sa Ghana kanwa na ba we abo Ghana fo ani ade eno ansem trefo nhia mu akoso kumasi no ana kire se no redeem won na communications officer de ma NDC asante mantemo wo de sanse mo nyina ebeto dwa na sanse mo nyina ba ye no ana wapani a wono no ye co-chair ede Emma Ghana Extractive Industry Transparency Initiative ne din ade Dr. Steve Mantiao wo de to na wo kirem se Ameri power plant at say ya to di Kumase one tema power plant ya yakoya amanyosem no wo besre amanyosem no entime moa efri se state enterprises anasa amano institutions no ana adwuma eno tse bibia no be amanyosem na NDC fa na MPP de fa ha eno no ntime moa emase bi anyina mahode ne ntime nyina so na we no anya amanyosem we kirem se dwumade na wamudi ye no Volta River Authority via refo ana wamdo musika hye mu pagya ye de free takrade ebepie mu ewo Kumase eno ntse ko ba se credit ene ne monyam ewo mu no se yamfa ma wonom na se koye political gains me MPP ni me NDC ni a wo se be hadwen pa anu ti Ghana ye ntwam sa do wo bra Dr. Steve Mantiao wo kasa no eminsem nie. Of course, there must be some strategic rationale for relocating Ameri. Come to think of it, sometimes it's uncomfortable that all our generation plans, thermal generation plans, are located in the south. And so should anything happen, then of course we could be in serious job. So spreading our generation plans across the country strategically for me makes sense. But the challenges that confront the energy sector today is lack of finance to procure fuel. Hence, generation shortfall, and therefore having to ration power. But because we have so much politicized the energy sector, the sitting government is uncomfortable admitting that we are yet again in doom so. Because the president has told Ghanaians that he leaves that title, that doom so title, to former president. And having said that a couple of months ago, it becomes difficult to admit that we are where we were in 2015. But if we don't confront this politicization of the energy sector head on, we will never be able to resolve the problems of the sector. For instance, why should politicians be taking credit for work done by a technocratic institution like DRA? You have state-owned enterprises. They are supposed to be companies, and they do their work as expected of them. And then you have politicians taking credit for the work done by a company. If
it is not the politicization of these institutions. What else could that be? Yeah. So GRA was set up to do these kinds of things, and they are doing it. So why should politicians be dancing around and making fanfare of it? Any assembly no ana Dr. Steve Mantia wadi atudwa no ade we was here a VR for ana ye na so amanyanfo person mo je hu ani monyamo kurom ha ewurade enti eni ayeti ye co-chairman at the Ghana Extractive Industry Transparency Initiative Dr. Steve Mantia and this handsome way atu edwai kwa manyofo no obi anka de obeka na mom bre pa na se ade na ba wo no ma wo wono ma so be ye sepa okrom ha wo pa because nemo bi o mo ye de kro we mu no e ha adwen ohun ye ho de ne ensem se de hia o man ni se de amanfo nwuma e ye basa krom ase no na mba be no preto anyammianim no kure ni enya de a ye nika ntwaye ndini se ma waka de otum se modu modu pa no mo hwere muntu am hofo na bre sa na ye kana wodo e bedu baabi no man kasa betena se hunu se ensem na mo kana se mo fa wodi Dr. Steve Mantia osabra na woye penia na wada Public Interest and Accountability Committee PIAC na woyobi a papa no waka no kresa sense aminim no de no wada PIAC no waka no kresa bepem nne aye yemi amanyosem yi bibia politics bibia amanyosem me se ebe kakra wo hu ebe kakra sa wo kwakware a ye bebu sa se wukunu no wo MPP ni wo yire no wo NDC ni ahwan ma anware okwan besi eminim se de ye ne kurom ha se ni de aka akra bia besi wuni se school mu a me kwaje me medals wo school mu a ye bom abaso no me ba fie no obi hia me ka se me se ad MPP fo ayi moko MPP party ase ana na omo ayi ni bi ne guko me na me se krache sesey o se na me se odabi medals me ko school a je se yeah what do you call it graduation na dia ma me they di gu mu ko mo no me na me ka kire wo obi tag me se me MPP ni nti ta sa dia de ne kala ne te ne MPP for dia na ya asem okuru mu ase na me wo me former colleague back wo hu ana wono akọ boutique akọto atade white shirt by design blue and red ewum wo call program ase a yeso wo MPP ni ye pam no what must say on my way that pain but you see enya no so ntini ye beja ye ntade show oh dabi okay mo de mo fa manyosam ni nya bibia akra akoto pane akro maybe so we party member me say e be kakra ya na hwitimi MPP ni NDC no mo ntimi hia wo so Oma begre Kwadwo enko yento akase abon so ne yakwa akopie mu okofale baya oda new force movement ano ne den ede nana akwa bebedi akon dodo na boroma ne se cheda papa wa kasa de nsam de atudwe ekire mo man Ghana sese yakase ya da electoral commission no echoso wo kire mu a eye ma ebusumi eda ya ne mu kotoni ma boso me no ne da toso nson ekopema ne da toso aduonu nson mu mba bia mu kratam de ato na bato ankrata jase Ghana fo nyina di we mu no obi anko ni din na wa wudi ni mu no bomade na kwatwere wonso afi ne wadi emfia no makomakudu nwatwe a wudi ni mu bie no kwatwere wudi ni wakire mso hu hia pa ne senti Ghana fo nyina obi anko hwem no kwatwere ni din se be betimi aboa na bato ya babato no fimpi mienu ene donu na mu no obi betimi atubi okasa na wakire mso hu hia pa sense amanama hodo be na kwato aba e de ama eye mpanimfo a wonu ma di mfia na aduasa no me 35 years pe na Ghana nso emra so sangokurafo amoto abayi onom mo be de o man Ghana so eni nyade abo ne sente no mo kwa akwato aba na mo se samonsa no MPP ni ndi se manyoko no mabremo Ghana fo abremo dodo Ghana fo asu se kwato aba bia mo nkuto na mo di so nkonem na so mo ba kaskara ayasa dama ne mode mo so ani no de bo ani a eni tata miensa pe na watu ahwe enya do mo twete wo manyimu ne sente Ghana fo mo kwa akwato aba na mo mamoden ehu ne se nipa wasafata so batimi yaboa na mabunu pa de hia wa no mo no eye na nakwa bebedi akon ne da eye new force movement na no onu kuto na monkoto aba ne fama no se be batimi yaboa na Ghana enkwasoma yewo mu ene mpuntu aboa de se de adwonso aboa akokọ no obetimi abefa akonwa atena so na wase sa Ghana nyina sabra de ama ye se ba ya ne abetimi akoso na mra wakasa no se mi se yi no de to nsentrefo enim me katre Ghana for say Freedom Jacob Caesar New Force. We are here for Ghanaians. We came to buy back what has been sold. And we came to create with Ghanaians
how we can create jobs for ourselves, create wealth for ourselves. Na ye only ya nkasa ye sika enya bontin so fo sika bi ese ye kopa acha wa mo be ma ye sika na ne o mo be se ye ansa na mo di sika na maye no ye ba se ye ba be se sa no enti message am di jam wa ha ne se me hwehwe mba ni mu na mahu se on the 7th of May to 27th of May. And no penny time abani baby door ne say munko register ansa na ma vote. Na me ko omo years me hu sa no. Yen country obi a o. Na makohwa abrochi for there. Wo hwe England omo bie 1 year before voting. Edem sa obetime register. Wo hwe America the same. Oba Nigeria crowd omo say omo ye corrupt crowd no. Omo 90 to 120 days. Oba Ghana time ye di ma ya voting no. E less than 3 weeks. Ye di register for voting no. E less than 3 weeks. Enti me pese me kire e say, sir, 3 weeks now, less than 3 weeks on the Amayan. Intimacy Munko register. Munyam voters registration card. Because I feel where a woman, your vote is your destiny. It would predict your future. It would determine your future. For the next 4 years or 8 years of you complaining about economy and jobless and crisis and this and currency, now you have the first time in your life to have your own destiny in your hands, to use your voice, to use your thumb to choose for your leader, so you can see that you're part and you're contributing to the success and the governance of this country. This is the new Ghana, the new nation, the new generation leadership that we are bringing into this premises and this industry of politics. Politics is changing. It's becoming leadership. And you have witnessed what is happening in Burkina Faso. You're witnessing what is happening in Senegal. You're witnessing what is happening in Mali. And no one says, and then you need to acquire your pen as a media. You say, Uncle Pankasa, or Africa for your bread. A Brofonquan or more control years over 450 years. Yana Namo, Omo, that are still almost saying, God didn't be away. Still, I'm Mutuana Mopa, or say, Embre Musica, and I say Embre Mubi. But minim se enkorana se se omunyini no nyankopon your madumbi asesa o madwene bi amoma ye ready. Now I want even mame for mutie me se monka kire mo ba no mane se omunko na omunko di omo shebre omunko register se abana ye the 3 weeks pa o de anya hwe ye that time na and register na ye share and build a new nation and a new country. Any power teneka sa okasai oyakofala by Edima New Force Movement Nana Kwame Bediako and what any same so dear do the cradie and some man for more who na di yaw essence ye brepa na ma yanto akase bono so na men kind message ye answer na Kwadwo enipa ne bia ye emotional pa wo Facebook no so oposi ni wo na on ai ha adwen okon ha adwen ha adwen o ma na ye wo mu na posifo no o mu kura ya pa o se aposifo ni man mu ha se yanka ya so be ye hikeke enti ahobamba omde boye no eya ya ni so but edu pempen so na se omutu na ma obi nso a ebe ha wa no ma eha yen Ghana ni die ne ni baje se oposi ni nkonya accident na wongu dabi die enti na wani baje eha yen nyina wo abusia ade ba ko eha adwen mpo ni se wo abusia wo hwe wa no mo wo yire wo ma waja wo no mo ho no ekwa akwada abusia so eha adwen se ma men kind message no tim se guy na o tro ye no what the yaw na tro ye say police ni woni ye ne fe but as what the yaw be na tro ye was say the policeman next time I say anyway omo de yaw na tro na kwasi George and was wo tie ka se bo no pa na ya da se eni amanyo sam dodo no a wo de tato ni nyina nso ye ana my mom Belinda was over Kasi body meeting mo life e dental housing down na mu fiti anopa wo modum ye light dum so aba dental home ye mu nkafra ana ye gisa mo pesi ubo wure so Kwadwo woni msi ubo wure so na se okoyen so ye de ko ansa no fle go hayen so edum ye light da bia ne ho mundum ye light ofia ha anopa modum ni mpre no je si ye plant enti ye de ye hu no ofia ha ne kire se dum so na ye den aba na den aba dum so na ba na se hwe mu abeda de nyina ne mpanifo no ka no mo kana yi ye fense papa ya obo ne voice yi Mantia was yes Steve Mantia so wakaye o se ade ne nim se mpanifo ne hye bo se dum so no mo ba wo ma ebi mabio enti na aba no o mo hu kwan mafa so o meka no kra kire Ghana fo enti aye preto aba no mo de ya manyos ade ne ye wom aba enti mo ma ye hu de yakro enti de si mahama time ne bia na say o uni na se we difference bia nim ni nyina ye pe na Hansi Ndiodu and was good afternoon in fact DLFM news
all over the place. Yeah, that's a pa. Was who drew down somewhere. We BIT DLFM. Mo. Nyaminsha wanum pa. Titi ni kofi ni amafo no. And was who tie life the free down some Atomic Hotel. Yeah, that's it. I'm a fantastic world buffers. Was who announce who take us a bono papa. Na abano so aya de. Say was aqua commission saglemi. Yes saglemi. A merry deal. Kumase. Yo, yeah, that's it. Na ma yenkwa wie ka se bono was saglemi. Kwadwo Ocran Nhyiraba was one for wo hwe Nnwuma ani adansie so wo ye MP wo Fonse Ayerebi Eastern region wo de to da kirem se saglemi affordable housing abandada ni si ye no kire se apem ani ahenum ni akire edan we nyina timi akewuram ene ye bebia no wo kira ye beton wo kira ye de be ma private wo kira aban na ba be ye ni nyina no wo kirem se afedie wo be ka no kura kire Ghana fo ani so wana boka ye Kwadwo Ocran Nhyiraba kirem se sei aban na abie nkrata mato ho no mo a wo gi proposals e free eye ankrankra ho wo sika no fa sika no bra na fa be ye eye saglemi ente sade a sa mode moneto aban no so ba yire pam wo kirem a se de adwuma na kwakoye no aban no nko antime nye ana aban no so sika ni ho no mo a wo de be ye sa adwuma no ntire obesre se no aban abie nkrata mato ho se ankrankra se bia anka apaka atrase na so sika wasi midim sika kwakoye saglemi anase bianka Kwadwo Sammy ayi wono woja mutuo ho na nkwadni sika kwakoye saglemi yebra Ocran Nhyiraba kirem se ankrankra ne dom sika abehye a ebetimi aboa pa ama saglemi ne yetimi awie wode sansem wa nyina tuda wabra no ne nsamtrofo edi enkomo me won fancy Kwadwo Ocran Nhyiraba. Execute this task with the highest level of patriotism and professionalism. So I want to ask you to bring to this task your highest level of patriotism and professionalism as it is deserved or required. Let the desire to do our best for our republic show as you go through this process. My final point to you is that Ghanaians want the phenomenon of uncompleted or abandoned mass housing projects to come to an end. Today, some of the projects from the Kufuor era are still uncompleted and hanging. This one is still yet to be completed. And it adds to the narrative that we don't finish projects when we start. If we have a housing deficit of 1.8 million that we are trying to reduce as the years go by, already there are about 40,000 units a year that we deliver as a country. It's not enough to close the gap. So Enia yeti yi woswafo a wo hwe Nnwuma ani adansie so works and housing minister yewra Kwadwo Ocran Nhyiraba na wo kirem se ankrankre mo ama mesom na saglemi affordable housing no ye awie dia eni na kire se atwetan yabem apakan GH Atenas latest from the world of sports. DL News. Right, Tabusian Samo Bibiala ha Emo Bibiala kwa Bamfambra deal 106.9 FM Kasafidio so ene yawada area from Tobreka Sebo so Mredu sa gudie mun sama waso aya boabo ano no ebusia ye de eba beda na huni akọ ene ne eba wa gudie mun ensampi na egu yam pronso ayede ba Ghana gudie mun sama one of course nkrofon so de latest any exclusives ne yaboabo ani nyina no a ye de eba me amede nsam na bro dia meje so no eya yesu ano this year apakan GH the blessed kin intentem so minsi fam na mention semana sem from fifi informaria mention say mfanfi abranti FN Evans Cadman akache na Evans Cadman All African Games 2023 ekoso na nsiano oji gold medal ewo mema no high jump no edima Ghana na wakasa osisa gold medal no oji wo All African Games na se no stepping stone edima no na ohwenim sende Paris Olympic Games na bekoso na nsiano obetumi qualify no wakogiremo akokonkode aboa mo wetumi age medals awodo edi amoma nkronkro Ghana we eni nsema Evans Cadman edi atudwa ye de etu anim na ebusia obekaya
2022 World Cup ayeko Qatar no Embra Blasters Mrantia no qualify kopie mu ase no so omo kobo game na omo odondo achene bia omo de shi jama na report eba echema FIFA abeji sa dondo achene na ye de ko 2022 World Cup no e de akopie mu awo museum omo de akosia enkrofo beba na omo abehwe enti 2022 World Cup no in the Blasters players no omo dondo achene no omo use ye de shi jama no akodi FIFA kachia omo de akosia mu museum and one some no former Black Stars of Ghana your head coach your friend Chris Wooten report IFI Ireland Ebane say Ireland FA no Ministry of Sports on started and in twetwen komo sombre na on be new head coach and former Irish national team no na coach anokita Irish national team no Stephen Kenny mum November 2023 no de ni dwumadie no eto ntimi no ka say de Chris Wooten and am penfo ne twetwen komo somra na on be je adwuma ne ya yede wonsam de to anim nyame adoma kwasiada ukopiem ewo Egypt Cairo International Sports Stadium CAF Confederation Cup semi-final game back ebetodwa Zamalek ene omaya ye friend Ghana ye team DCC ene de boni me no ka say anope DCC etu afi Ghana omodi omani achirem omaya ye friend Egypt omone Zamalek ede sa game no kobo ani kwasiada yere wonsam ede ato anim His Royal Majesty otumfo say to the second asante ni team ene Kumasi Asante Kotoko nanse enyama enkoye emfama me no ka say His Royal Majesty after emergency meeting na one kotoko technical team no IMC no interim management committee no any playing body no omuhia ne na omedidi nkomo na His Royal Majesty ebisomo den enkoye mfama ma ni team no nansen result no enkoye me no ka say kra de team no oma touchdown e omenhia omokwakohia His Royal Majesty otumfo say to the second ni ebepie mu bia na enwumre ye ba ye de bema Sheila Alasan former striker Edema Kumasi Asante Kotoko osisa na nsuo ye no sa na wiabeye eneya result no enkoye amanyama enkoye ne ebeya Coach Dr. Prosper Natogum on funny dwumadie nto the first time no buy no oji league we and no resign na nese result na enkoye na nyama enkoya oda so to why den ebeya coach our friend Dr. Prosper Natogum on resign we any nsama Sheila Alasan dia tudwa ye de ema wo dwumadie no so Emos Frimpong former captain Edema Kumasi Asante Kotoko or say adia ba kwa mwa Kotoko this season no inexperience players ni bi omusi akandema Kotoko dodo na no omu ni experience adia ba kwa kutia Kotoko ye pa this season Frank Etuga Mbea ofi Cameroon obesi akandema Kotoko or say ni akoso Kotoko no ende o Egypt nanso o monitor or say ni obeka chere mranti anane se masa omu take up responsibility na omu turn things around no munja sa kokwasa no Frank Etuga Mbea futu sama odi ama Kotoko players no a yede ama e dwumadie no so Honorable Vincent Odote Soa board member Edema Heart of Folk or say Heart of Folk no omu obibia bi ban infrastructure bibia omu obi team no so no empenifo discussion na mo has team no ebo game omu struggle and san omu renew si bibia do no team no technical team no playing body no omu dem so we any some Honorable Vincent Odote Soa edi atudwa yede ma yamfa fisam ne nsini yempie ho amanoni tew na yanyane yansore so dia endro UEFA Champions League no quarter final second leg 2 games etodwa Bayern Munich Eshebako Arsenal entumi ante enti 3-2 on aggregate no Bayern na qualify kopie mo semi final Etihad Man City Eshebako and Real Madrid Eshebako 4-4 on aggregate enti ne say the penalty kwahyehe so penalties Real Madrid Eshe 9 Emma Man City Eshe mi santimi no ka say Real Madrid enso qualifier o ma kopie mo semi final me no ka say semi final no 4 teams no say na tie Dortmund FG Germany, PSG FI France, Bayern Munich FI Germany, and Real Madrid FI Spain. Semi-final Paris, and they say NTA. PSG omufi France, omuni Borussia Dortmund, omufi Germany nebebo, and a Bayern Munich omufi Germany, omuni Real Madrid omufi Spain nebebo, meya, and a semi-final no ebaso, UEFA Europa League no, quarter final, second leg no, and the games ni be beto ja, about 7 p.m. Bobo kwa FN Atlanta, ometna Italy, nomini Liverpool abo,
wo France no Olympic Marseille betena fie no mo ne Benfica abo ena wo Italy no AS Roma betena fie no mo ne AC Milan abo ena France West Ham United betena fie e wo England no mo ne Bayer 04 Leverkusen e de abo ani games we nyina na ebe koso 7 p.m. wo UEFA Conference League no no quarter final second leg no games ebe koso ebo 6:45 Fiorentina ebetna Italy no mo ne Victoria Present abo ena wo France no Leo Metropole ebetna fie no mo ne Aston Villa abo 6:45 ena games we nyina be koso ena ebo 7 p.m. wo Turkey no Fenerbahce ebetna Sukuru Sarakuru Stadium no mo ne Olympiacos abo ena wo Greece no Park Thessaloniki ebetna fie no mo ne Club Brugge abo games we nyina no ebe koso 7 p.m. ebusia ye nyina so na agudie mu nsema ye de bro no ye fancy me amede nsema ne bro no edi ameje so no eya Yesu ano de share Apakanjich the Blessed King Kofi Abangamania what touchdown fia from Kofodu amamenchiao in area na minja batonum emfama Okogyeabour na Nhyiraba mprapreche ne fancy over to you Okogyeabour Meda say ebusuya ye nyina we so na awiye ensema hodo aye boaboa no ede besom wo se agimensem wo prem to breka se boni edi ebesie champion Kofi Taylor ana de yan eko Facebook no eswo ene mehwe ne pa mi wi adimachi msrewa na asedanso nkoma wo Ghana ni se wo ye wutiefo ma yenso ye besom ye so a koso amafidie no ena ha efrise nana adwoase oke ene ne mpamfo ebese nkonwa na ene ya wada mbo akwadwo ene ya wada ente ene ya wada kompon so ye babon kompon ene no muja ehye yensa ai se ene na watwe on ene na watwe me ye me hu biem ye se o machi pasa ewurade se na madwo ahia ba kire won se oko owura papa o jese am shada ko pe recording studio na anam so wache kura adanya me ase ai enti ye so anamadwa eba with DL hour akenkanfo nso yeye mienu edi a mejeso eye Grand Stakatia meta kura kronkron Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B yadamo nyina se awiai ama mo nyina mo enitia ogyean oboja